Ni iravuga ko abantu bagera kuri miliyoni 6 bagizweho ingaruka z'imyuzure mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, barimo ndetse n'abarenga miliyoni n'igice bataye ingo zabo. Mu Rwanda abari mu bigisha mu bigo byigenga baravuga ko ubuzima n'imibereho yabo byazahajwe n'ingaruka z'icyorezo cya coronavirus. Bamwe muri bo bamaze amezi arenga 7 badahembwa. Tekereza urugo rugizwe n'umugabo n'umugore bombi bakora mu mashuri yigenga, bakaba bafite abana kandi bakaba baba mu nzu bakodesha. Noneho igihe kimwe bakabyuka bakabona amabara bavuga ngo aho mwakuraga amafaranga yo kubeshaho arahagaze. Umutwe w'inyeshyamba za Atarirwara urwanya leta y'u Burundi uremeza ko abantu 19 baherutse gutabwa muri yombi ku butaka bw'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe ari abasirikare bawo. Bagezeyo gute? Ingabo zacu n'abasirikare bacu n'abasirikare ba Atarirwara barazimiye bariko bagwanira n'ingabo za leta y'u Burundi mu kibira mu makomine ya Zabuke na Nyana na Kabarore. Urumva ibirambuye mu kanya, ntiwibagirwe n'ikinamico urunana muri ibi biganiro wowe na Jacques Nitegeka. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump yavuze ko yiteguye kujya mu kiganiro mpaka cya kabiri na Joe Biden, umukandida wo mu ishyaka ry'abademokrate giteganyijwe mu minsi 9 iri imbere mu myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu. Bwana Trump aracyahabwa ubuvuzi bwa coronavirus mu biro bya Perezida White House nyuma yo kuva mu bitaro ejo hashize kuwa mbere. Yongeye gukerensa ari kubukana bw'iyi virusi, avuga ko amakuru atariyo ngo ko iyi ndwara ahanini idafite ubukana bwica nk'ubw'ibicurane bikomeye bita flu. Facebook yahanaguye ubutumwa bwe yanditse ku rukuta rwe kubera ko aya makuru arimo ibinyoma. Twitter yo yahishe ubutumwa kugira ngo budasomwa. Abantu barenga 200,000 bamaze gupfa bahitanwe n'indwara ya coronavirus muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Ikigega cy'imari cy'isi IMF cyatanze impuruza ko ingorane zatewe n'icyorezo cya coronavirus zitari hafi yo kurangira na gato. IMF inashishikariza kandi amaguverinoma ku isi kudahagarika ubufasha zishyira mu ngufu z'ubukungu bwazo. Umukuru wa IMF Kristalina Georgieva yavuze ko hari inkeke zikomeye zibura ry'akazi ndetse no gutikira k'ubukungu. Yabwiye abari mu kiganiro cyakorewe ku buryo bw'iyakure ko IMF yiteguye ko uyu mwaka wa 2020 uzaba ari umwaka mubi kurusha iyindi yose yabanje mu rwego rw'ubukungu ku isi ugereranyije n'indi kuva ibipimo byatangira gukusanywa mu myaka 40 ishize. Yavuze ko izanzamuka ry'ubukungu riteganyijwe mu mwaka utaha rizagenda buhoro kandi ko ngo rizarangwa n'ubusumbane. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari, dusubire ku nkuru twabagejejeho ejo kuwa mbere. Abantu 19 bafashwe na leta y'u Rwanda ikaberekana ivuga ko ari abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za Atarirwara urwanya leta y'u Burundi bafatiwe mu ishyamba rya Nyungwe mu Rwanda. Abo barwanyi beretswe umutwe w'abasirikare bo mu karere bagenzura ibibazo byo ku mipaka, ndetse ako kanama kakaba kagizwe n'abantu bahuriyeho mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi rero twashatse kumenya ukuri kuri abo bantu, maze mvugana na Patrick Nahimana, umuvugizi wa Atarirwara, ntangira mubaza uko byabagendekeye kugira ngo barwanyi bagere ku butaka bw'u Rwanda aho bafatiwe. Ingabo zacu n'abasirikare bacu n'abasirikare ba Atarirwara. None bafashwe gute, bageze mu Rwanda gute? Barazimiye bariko bagwanira n'ingabo za leta y'u Burundi mu kibira mu makomine ya Zabuke na Nyana na Kabarore. Bariko baragwana rero niko bariko baragenda bazimiye bagahusha amayira, bagasanga rero niko kuba bamaze gushika mu kibira ca Nyungwe bakagwa mu mutego w'ingabo z'u Rwanda. Uravuga ngo barazimiye ariko bivuga ko bafashwe mpiri? Yego ubundi niko ndavuga aho byavuye mu gufatwa mpiri, nuko bazimiye inzira bakihenda bagasanga baje butere frontiere z'igihugu bakagwa mu mutego w'ingabo zo hakurya mu gihugu cy'u Rwanda. No kuvuga ngo barwaniraga rero aho batazi? Oya, iyo uriko uragwana mu nzira z'ikibira, inzira z'ikibira ziba zigoye, birashika ukihenda bivanye n'ingene intambara ziko ziragenda. Basanga hariho umwana umusirikare nk'umwe deviye, basanga rero bibaye ngombwa yo kugwa ahandi hantu hari wateguye. None tuzi ko mu buryo bugaragara bwemezwa nuko hafashwe abantu 19. Abo ngabo 19 nibo barimo barwana bonyine cyangwa hari abandi batorotse? Negatifu nta n'abandi batarutse, abandi bo baracari ahandi mu mashamba nyine mu kibira mu birindiro byacu. Abo nibo bazimiye, iyo erema y'abantu 19 niyo yazimiye. Kubu ngubu bafashwe rero muravugana nabo bimeze gute? Abantu bamaze gufatwa ntabwo tuba tukivugana nabo, ivyo birumvikana, urumva bari mu minwe y'izindi nzego y'ibintu byenya z'akarere, ntabwo tukiri ko murumva babafashe tukiri en communication. Ubutegetsi bw'u Burundi burasaba ko u Rwanda rubohereza bakajya
imbere y'inzego z'ubucamanza mu Burundi. Mwebwe ibyo murabivugaho iki? Ivyonye hariho protokole CG irafise protokole ikoresha n'amasitatiyo barafise iyo abantu bafashwe bari mu bihe nk'ivyonye hariho amategeko afise avuga ingene bitegeza kugenda nta kintu gisumba cy'amategeko avuga turiko twosaba kindi nuko boshira amategeko mu ngiro gusa. Ni ukuvuga ngo mwebwe nta mpungenge mufite rero z'uko bashobora kujyanwa kuburanishwa mu Burundi? Impungenge twozigira igihe badakurikije amategeko bakurikiza amategeko ya CG birahari warabonye ko bagiye no kubavizita ingabo zivuye muri ivyo bihugu ivyonye nta kintu kirenze ko twovuga kabisa. Patrick Nahimana umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za Red Tabara. Perezida wa Kirgizistani Sorobay Jenokov yaciye amarenga ko yiteguye kurekura ubutegetsi nyuma yuko abigaragambya bigabiye mu nteko ishinga amategeko mu ijoro ryaranzwe n'imyigaragambyo y'urugomo. Yabwiye BBC kuri telefone ko ari ahantu atashatse guhishura kandi ko yiteguye guhura gaha inshingano z'ubutegetsi akaziharira abayobozi bakomeye ndetse ngo akanabafasha kuzigeraho. Abanyamakuru baravuga ko ubu asa n'uwatakaje ijambo iryo ari ryo ryose mu gihugu nyuma yuko komisiyo y'amatora ihinduriye imfabusa amatora yatsinzwe n'ishyaka rye mu matora y'abadepite ku cyumweru. Umukuru w'akanama k'amashyaka atavuga rumwe na leta yavuze ko ashishikajwe no kugarura icyo yise ubutegetsi bwemewe n'amategeko, yizera ko kandi ngo amatora yo ku cyumweru yibwe. Iyi ni BBC Gahuza Miryango urayumva no kuri Kisura FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, ariko ntabwo uri mbona mu buryo bw'amashusho kubera ko ndimo mbageza aya makuru ndi mu rugo. Saa moya ndabona zibura iminota 23 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka mu karere k'ibiga bigari. Ndi Prudence Njumba. Umubare w'abantu bagizweho ingaruka n'imyuzure mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika wikubye 6 nkuko byemezwa n'imibare BBC yahawe na Loni. Kugeza ubu abantu bakaba miliyoni 6 bamaze kugirwaho ingaruka, barimo ndetse miliyoni n'ibihumbi 500 bavuye mu byabo. Tumwe mu duce two muri aka karere turimo imvura ikomeye itarabaho mu myaka 100 ishize. Inkuru ya Catherine Byaruhanga muri yumva mu ijwi rya Victoria Nkunda. Ibiro bya ONU bishinzwe kwita ku bari mu kaga OCHA byagize uruhare rukomeye mu bahuye n'iyo myuzure yibasiye ako karere. Imibare byabashije gukusanya iteye impungenge. Mu bihumbi 2016 abantu barenga miliyoni 1 bibasiwe n'imyuzure. Ibi bikaba bishatse kuvuga ko amazu yabo n'ibikorwa byabo by'ubucuruzi byangiritse cyangwa se ko byabaye ngombwa ko bajya gushaka aho bejye ku musaya. Mu bihumbi 2019 umubare warazamutse ugera kuri miliyoni 4. Muri uyu mwaka uyu mubare umaze kugera hafi kuri miliyoni 6 mbere gato yuko igihe kigufi cy'imvura y'umuhindo gitangira. Iyo mvura ikaba iba nyinshi cyane mu kwezi kwa 11 maze ikibasira igice kinini cya Afurika y'Uburasirazuba. Hafi intara zose zo muri Sudani zahuye n'imyuzure idasanzwe kuva mu kwezi kwa 7. Ni nako bimeze mu duce tumwe twa Ethiopia na Sudani y'Epfo. Impuguke zitekereza ko uku kwiyongera kw'imvura kurimo guterwa no gushyuha kw'inyanja y'Ubuhinde. Icyegeranyo giheruka cya kaminuza ya Texas muri Amerika kivuga ko amazi y'imvura igwa mu gihe kigufi cy'imvura y'umuhindo ashobora kwikuba 2 mu mpera za kino kinyejana. Tujye mu Rwanda. Tariki 5 z'ukwa 10 ni umunsi ngarukamwaka wo kwizihiza akazi ka mwarimu ku isi. Mu Rwanda ejo hashize nta birori byabaye nkuko byari bisanzwe biba kubera ko uyu munsi wizihijwe mu gihe amashuri amaze amezi agera kuri 7 yose afunze kubera icyorezo cya coronavirus. Ni icyorezo cyazahaje cyane ubuzima n'imibereho by'abarimu bo mu mashuri yigenga, ahanini kubera ko benshi muri bo batagihembwa. Bitandukanye ndetse na bagenzi babo mu mashuri ya leta bo bakomeje guhembwa. Abo bo mu bigo byigenga baravuga ko babayeho mu buzima busharira kubera COVID-19, ariko ko batewe akanyamuneza n'ifungurwa ry'amashuri riteganyijwe mu minsi ya vuba. Nkuru y'umunyamakuru wa BBC Ive Bucyana yaduteguriye. Uwambaje Olive na musanzi we mu nkengero z'umujyi wa Rusizi akora isuku. Numwe mu barimu benshi bo mu mashuri yigenga batibuka ko umushahara usa. Kuva mu kwa 3 ntituri guhembwa. Birumvikana ntago byabura kudutonda kuko twahembwaga amafaranga yavuye mu babyeyi kuko twabaga twigishije abana. Abana rero ntibari kwiga n'ababyeyi urumva ntibari kwishyura, ni ikigo cya prive. Kuba batari kwiga rero natwe byarahagaze. Uyu nawe utarashatse ko izina rye ritangazwa
avuga ko ingaruka za COVID-19 kuri we zikubye kabiri kuko n'umugore we nawe w'umwarimu akazi kabo kahagarariye rimwe. Tekereza urugo rugizwe n'umugabo n'umugore bombi bakora mu mashuri yigenga, bakaba bafite abana kandi bakaba baba mu nzu bakodesha. Noneho igihe kimwe bakabyuka bakabona amabaruwa avuga ngo aho mwakuraga amafaranga yo kubabeshaho harahagaze. Ikintu cya mbere kiba nakita nka depression, habaho kwiheba, mbese habaho gutekereza ko ubuzima buhagaze. Salut les amis, vous allez bien? Très bien. Hari abandi barimu bo mu mashuri yigenga bashoboye kubona ibiraka byo kwigisha abana hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya WhatsApp. Bashobora kubaho. Tuba dufite ubwenge bwo kwigisha abana ariko dufite n'ubwenge bwo gushakisha hirya no hino. Ngenda mbona uturaka tugenda tufa kunsunika muri iyi minsi, ntabwo yego ari neza cyane kubera ko umushahara wahagaze. Leta y'u Rwanda yashoboye gukomeza guhemba abarimu bayo. Abo mu mashuri yigenga bo byasabaga kwirwanaho. Umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abarimu mu Rwanda mu mashuri yigenga Nkotanyi Abdon Faustin avuga ko bakoze ibishoboka mu gufasha abari bamerewe nabi cyane. Hagiye habaho imishyikirano niyo yavuyemo ubwo buryo bw'abarimu gutanga ibitekerezo atari ko turera ababyeyi mwaretse tukababwira ikibazo dufite, ko hariho inshuti runaka cyangwa dore sako hari icyo yatanze, nyamuneka mwahagurutse mukajya kugisaba. Mwarimu sako yagize uruhare rukomeye cyane, nayo turayishimira. Yashoboye kugira icyo nakwita ikigega cyoroherezaga abo barimu bakora mu bigo byigenga, ndetse bagasaba abakoresha ko umukoresha uzaza kwiguriza ayo mafaranga atazahabwa amafaranga yo gutunganya ishuri cyangwa yo kugura ibikoresho. Amafaranga yari yemerewe gusaba nayo guhemba abarimu. Abarimu mu mashuri yigenga bavuga ko biteze kubona agahenge k'ingorane basigiwe na COVID-19 mu gihe amashuri koko yaba atangiye, nk'uko biherutse gutangazwa na Minisiteri y'Uburezi ivuga ko amashuri mu byiciro byose azatangira bitarenze ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Yves Bucyana, BBC. Urakoze Yves Bucyana. Tuvi Kigali tugiye muri Armenia aho Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu yatanze impuruza mu kiganiro yahaye BBC ko abaturage bo mu bwoko bw'Abarmenia bari mu gace kateye impaka cyane ka Nagorno-Karabakh bari gukorerwa jenoside. Nikol Pashinyan yavuze ko bari guterwa n'ubufatanye bw'icyo yise ingabo za Azerbaijan, Turukiya ndetse n'ikindi yise abaterabwoba bo muri Syria. Intambara imaze igihe hagati ya Armenia na Azerbaijan kubera agace ka Nagorno-Karabakh yongeye kubura umutwe mu minsi 10 ishize, imaze kwicirwamo abantu barenga 250 kuva icyo gihe. Abantu kandi benshi muri bo bakaba ari abasivili basanzwe.